Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kun amare, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati siyagi. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanya-kanya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pala gulimat. Kuddutan ka makitam. Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasun na. Masurunak. Tila pagpagatang na. Awang nga kwarta. Agulimak kan kunak na may sa. Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat mo na nga, kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin ayan. Gumatang kano iti ayam na. Ken mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha? Adoy, ala, inkay gatanganan, ading, tapno agtanan, ala pay laing ti dwagasot, Umdas ayamat dayta. Kurang Anayo mo na limagaso. Gatang ko iti sidaon ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod. Adoy, ala, inkay gatanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang kangagpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam teropak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud napintas ka. Dato ti bayat ko. Bagi monte soplay na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigiga mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Wanata na saya at kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, nga awan mati maigiga mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakanakak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imot. Ngam, panunutam matibagim, Nalo kaya ka nga minunay kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatan na maanda kanyam. Ay, maasya nagkadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadalamon no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin taiso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin na doon nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan manong, ikarik, no adda akto ni abroad. Agbayad akto adagos ken ka, apaman nga agsweldo Apay nga kasta? Unfair ati kasta nga aramidan. Tulungam ni Veron? Ngamsyak? Saan? Kat kapsat na kami mat adwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron.
Tabarang maka-abroad, tapos sumayat mo ng tibiyag da. Isyak ati una atulungan, talalaki ak. Pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka, ay, kinapudno na. Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagais. Marvin. At da paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagis. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayiak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ti napalapas. Di ka di pa flight? Pagkawanin nak manong, ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyan. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya, kat napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rotem? Sabi inut-utang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan, iso sorry. Dahil tangamen, timadikan ka, maray. Itad ka nga itad iti kwarta katag iti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Ha! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minin dagijay kakabsat ko aya. Nga mala, anya nga rod, tulungan tapno mabayadan mi dayjay nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagijay. Awala ta mo kaon. Lan, kwarta man giday. Dahil naggumatang iti sidan. Adda si da na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ko. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba single no imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakang. Ay, mabitlaing nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman je parlor mo ija sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron tagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad da. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma a parlor. Kompleto damat kanon. Ala, baya am taag damaga kadagita amamok. Barang adati pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabaho Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasaysaya atin ti adda, ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later. Ag-apply kay Jayan. Ag-abroad ka kiday. Wanmat nga min, manong. Manumat lat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka?
May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Ano saklayangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Agabrod ka kitay. Uray tawan mo ti gastusam. Ta fly now, pay later dayay. Winmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat ta panawan dagiti anak mi. Sikat ta agabroad, ta single ka. Si kalangan tinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumat nga awan permanente at trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto, saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kas makita mo, siyak lang tinangitulod ka dito airport, ta sadot dagiti akakamsat mo. Panunutom dagiti arigat ka, alak ka. Numabalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawak. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may ikawa may adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitek, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasyak to timang iti kwarta kadagiti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na emas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari, Biron. Ibagaman tagpaisaw. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipatan di kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa nga agabroad. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah! Bayan yaw, tano umawag, pagong taktuman, kimutong agaw, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko, awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapaada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun, apay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guranyo, kararagan nyo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga saanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo, kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya nati pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin? Imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo. No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay at trabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No, kayat mo. Mapangkay jay ta okay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso nga min nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko maa, tawan, Manang Lin. Makonsinsya ak.
No adadag sa mapasamak kan kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit kan kwa na nga agabrod. Agyaman na ken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida, handa man lang nga mapanunot ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta, basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya, isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda, tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, no awan. agyaman na kiti panangisakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat, jak to nagsubli dito'y abroad. Maray, dakan. Uwan, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ko mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Uwan, tatang. Kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, le, apay ngay? Ako basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay? Anyalat ko dito yan ngay? Agparlor ka manan aya? Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay? Agi na naagpay, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagain. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalat tapag sa pula, manong. Uwan to, saan pa nga ita? Pagi na naagpay, Biron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Biron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatam nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan lima da mansyon mo. Awan, ading. Kat, apay ngay, nangaramatam nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Biron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nang ususaram manong. Di mon problemaen, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok dayta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makikita rumor iji balayo. Adda ije balay agpadpadakal. Maturog manganlat kuen na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabroad lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot mo tanda jakab satyaw. Masurunak. Masikura na ka mangkit kita ije balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin Ay na. Ungetak nga unget. Ngam awan madangdanggan na. Ma-stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na, tas ikatikad-kadwa na titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan.
Agpaimbagag pa'y, Biron, apaman niya gimbagag. Agtrabaho agtumatan. Pambar! Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason na iti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga oray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na, Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan, friend, tanaibusan ti kwartak. Kastoy kon. Urayag lang ti kideng ko. Total, awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsatyo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya, Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka. Pangalak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agremedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka. Aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan mo't lamutay. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta. Itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan niyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanyayo. Dandanitad namin nga sweldo na kanyayo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na na iti bagi na. Tainggat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo pay matngaron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kairanudan yo. Ngam tatawanan kwarta na kasta kayon. Akaslasaan nyo nga kapkapin ano? Ala! Agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayatlat tamat. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasimat ti langam. Italaan da ito ay. Patsik nga gimbagag tumatlaan. Anak ko, pakawanan konak no, agpampambar kala ide, pakawanan kuma. Uray siyak. Pakawanan na ko, mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan?
ta si bibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong. Patpat kanda ka, kandi mi kaya tamapukaw ka kada kami. Agyaman patpat gan kayo matunay. Ipatag mo ti kapamilyam, itirikat kan ginawa. Saan laeng ano adda ka sa pulam, kan kuwana. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.